gayam na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pakasaritaan. Kat manipud man kani kabsat inso tintay i-drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kani Gina Silvio. Kastimanti ko na ni kabsat inso. Dear manang biyanang, may sa akabalo katawan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. At dapapaba nga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, maray, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngamno adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumaray. Asino ti agabang manang ulan? Kabsat ka no ni mare ko ring, kabagis. Wan pare, tay lalaki a kapsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, kurang? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanon. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Ang damat ka di bakante ado a kwarto Alaan na, di may sa kwartaw. Basta diyak kaya ti artag ngagbalay na burdar. Kan diyak kaya ti bisita a burdar ta maringringak. Diyak kaya ti naariwawa. Wan, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asili dapakantia pa ba nga minsaw. Wala man ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din na, tasaan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita na kunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasan a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di jay adeng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilid. May salangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga agsapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may katakitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaem. Nagadungamin tilinutaw. Kat sayang no jak may baos. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan gayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan baon. 22, tata. At naka din nobyom?
Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya, may mayat met lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanaw tinapod no alalaki ita. Mabilbilang lang. Ano, awan sapay kidin ah. Nadaman na batbati a loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida ading. Tapno makapangan kan. At saka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataykan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po eh. Ensaw! Ayamaw! Umayaman! Ada, di ki kusina manan. Kung may ganito, tanay, diyak mapanawan tayo, lutlutway. Nay, nagsapa ka mo naglutluto ka ba, guys? Nagadu matalutluto masida amaw. May bus mo na ita. Di na yun ako na, tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga round. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No dalakil day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, aguray ka. Taga ano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isambay kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anya kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, ready ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No kurso nadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, o anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, edya klaim pagaraw. Damat gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak lang tumay tayab, iti nakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuha mo iti abay tiri daw ni Emma, sikati daw. Ha? Ay kud, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ito tugaw ditaw. Ha? Ay kud, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong natatugaw. Alala, tumakdir ka. Ay, batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta.
Tulungan nakta, magdatan taday tayo. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo a borders na. Dahil paborito na ang border na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada pagpaborito na ay a border na. Ada, dahil napintas abalasang ang border na. Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit a border na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adalan sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pag naadan, Emma. Umay ka ni Jisilid kaw. Uray ta nalawa Jisilid kaw. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga ay. Ikat niya kuma. Sana bali ata agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan da, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwarta. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kon, Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyong. Sana kasta. Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kaya't apagpiyestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? Adan to napintas nga ipagmamanang. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre uri lakayan ko'y kabsat mao. Napingsapay na ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan na? Limbrin ti abang na. Tanobyak kat nga runay. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman! Umayak man! Tao po! Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sinong katatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyon, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam tayo may sa border ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko parakin ka. Kan ibatim ti CP number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka no nakapanawan ti may sa border ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mangabang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lakta, adeng. Apay nga, papanawan na kong insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Ilinubit ko nga ba, hindi kwarto nga yan, mau tinaw. Alawaag. Apay adakas ta. Ag renubit ka, may sala kwartaw. Ununag nga raw nga irinubit ti kwartaw nga abangam, ta akin igit na jay. Anyan. Ikanak nga rod iti makaburan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan ti talong aldaw pawayway mau. Basta inton umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinubay.
Tatmo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga ron, sapay nang rigat nagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita ka papaabangan na dita ka Aruba. Nagninamag. Apartment namin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuwin ngay. Ala, agnaid ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, kwa, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manugtawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay, Waitress iti may sa restaurant tata. kasta ya. Ala ka raw, panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mawan. Un tata. Ay wan, anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagaya marupam tinapintas, pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok, minay sa anak. Kung nara nga'y parinobet na di balay na, isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bali a border. Ay, wan garud Naamwak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen dayja border na. Wan nga raw. Sigurado, arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya, ay katawan mo't kit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week na tawan? Ay, agyaman nak inso ha. Ayun, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaam. Kan uray inlapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ala. Kababain mo tata. Ay, di kag babayin. Talaga kastoy ka o. Na para burak ka na iti border ka o. Agyaman nakmarud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pag-abang mo. Anya
Diyos-awan, tata. Agayatak ngamin ka. Kat no kaya tinak may libre hindi pa nagnaid mo dito balay ka. Ha? O niya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre di pa nagnaid mo dito balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talag. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Talakayak kat nga ruday. Kwa. Oo na. Sige. Sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagais, saan samot lamay may sa tinubiam kadagiti border mo. Ang mga no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayaw mo. Ha? Ayusan mo ta? Ita niya agapaw. Nagijila kalaslas bangan na tinubiak manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daan ubiam. Ay. Kapilitan amanang. Tanay. Agayat damit nga ron kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itangararamidam kabagis. Ay, apay ngaya kasta. Nubiyam mat amin a border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko mati pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ita amanang. Manang, umutang akman iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubiam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangag. Adayamot kasta. Nang, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga. Pastrakanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alak-lakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta, mga ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan takman na kabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ikaw, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Jack, wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti mo na anobyak. Isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan bakagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si Katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan si Pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka.
Kalpasan ti amin, kastalaang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami? Ha? Sa anak apumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rey. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Diya ka mo ngam naturadak mat ti kunak ngam no apay a kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti daydi agundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawa daan pimanaw damatlaan kat kalpasan daydi a pasamak na amiris ko ti bidot ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak daydi a pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, inso. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mga gan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At manan ti gayam yo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsak bay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok, ni Roda Baradi dita Herona, Tarlac, kan ti pamilyana. Kastamatan kan ni Jovelyn Milet kan kadagiti parents na dita Caloocan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini Kabsat Eli sa napud na nagan tintay drama. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At dakaruba mi akanayo nakaapat ti amak, tatunggal ag kapida iti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam Amirna. Ah? Asino a lalaki, tatang? Di ka na yun anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsinsinger itilon. Apay naglon nga ta Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imut na mapanditan no kwa. Ima mate na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright ha, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay ayang interesado kayo iti day dyan lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da na jay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw. Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan saanan, kastamo ilat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ah? Ala, saan mat Asino nga rod nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan ko na. Ngum dayjay samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot kataeban da
O niya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Tinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wenta, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing ba't na dyan lalaki ng isaw? Imposible Amman, tatang. Agar aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada kat ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna? Bakitan ng agpapaaram pailaan. Sila agbain. Inaklon na siguro sa kanayon di tabalay na na dyan lalakay. Kabaybayan nyo ano kas tati kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada. Kat karo ba tayo maalaida? Ay na. Nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigiddan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigiddan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Ah, Siguro ay nakasto taramid ka niya. Sika, tinagtulad ka niya. ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay, sipsiputan amin at araw-aw. Ay, sus! Baliktadan tilubong! Sikat man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anak ko mati binibiyangakin ka alaman. Ang raraman ka man tabakbakitan. Feeling mo, sika ka na yung kaya atensyon ka. Ipagod mo man kita kita asam na kanayon na agrugay dito sa akong tibalay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaaso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, yung dito'y ba, ipagrugitan ka. Oray kumaano darusam. Ayan, ebidensyam. Naisuro na gitaaso, may. Ang muda, tipagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkallo-kallong dito. Awang babay na kita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babay na. Bakitan na gumaras digay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Daytala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo dita balkon. At dalat ta kasinsinong batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam ita na at tinutupak na napunuan na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay na makiap-apat ar aramidin nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano gagragsa ka, no kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, gusto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto lang ang anak kaw.
Ala, panawan kayo nga rodan, tainak ituloy ti agluto. Nalanak ko. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kastoy a medyo nalamag basit. Ay, Ay na. Ano, talaga kung gumaratigit na mabagat kita. na. Apay, asino man ti pang pangagamditan si ka, Bitoy? Tiyang sili, magasangan si Bray. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-ider na. Adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at agadel. Nay, apa kasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan karabagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan na di agpampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasam. Agam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapudno na. Diyay pension mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakatan, gaton, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanin ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklo nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayong siya. Kat baste din yung aminan tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga garasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mo't dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano nga'y naklunan nakmer na? Nabayaga kung nagar-aram kan ka. Di nakadikas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay, pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangka lang agsasaaw. Anya pensyon nga'y bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Tsak amo na ita, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay may parakan ka. Agyaman na. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaong tagasawatan. Ha? Ay, salakay! Nagito'y asulo, ipagod yaw. Umay na ang lugit nito'y parahangan ay. Ah, Agungungat ti karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay, dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay ngamin papanak. Kano kayat mo, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mo. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy,
dito'y balkaon. Ang sakbay na, ang kapitapay. Umay ka, taan tugaw ta dito'y. Ay, na. Nagsayatan. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagat ka nga kukulit eh. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwa ni tatam abitoy di tabalkon da. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay nga alino katam. Ay na, si Kamat. Pasablugan na paibot dito'y. Talaga ang nagpintas ka, lete. Ni mo't gayam nanaliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananantay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatang. Dapat kayang pasurot na foot massage lete. Ay, natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apa nga paturong mo ti hosyo dito balkong ngay? Parsyak lang day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apa nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Hawa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka din si Balay. O sige, nga ng taon na yun ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod ang mo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadot-dutan. Un nga rod, kinapod no na masikuranak maten iti kastingar aramidan da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito kayong kusinang agkape. May mayat ka agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nakastog nga ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ng bakbakutan mo. Asinaw ti pangpanggam ti tamir na. Siya? Di agsile, magasangan. Uray bakit na pintas ay sexy pa napunaw. May mayatan ti kaskay ng tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailaan. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray sita. Nakulbutan. Papay ti kunam ubing kapay. Panunot mo ati ubing isot amaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo.
Tunggal agkape kayo dito'y balkon, makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun, di kay laagbain. Ala, umunod kayo tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman na kiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Kat, pada sa madang rantiama. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day-day na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta. Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga may nantay na mga papay ti ama. Data amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nika, kastagaya ma. Umay ka mga ron. Sa anak mo, potiukan ko. Ay, na, di ka pinagay. Ay, sospitoy. Tulungan na naman ang mga nawa ka nagigyan na ta. Ay, husto na itang Eli. Husto! Papanam, Tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustaon, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paling tanitay. Ha? Ay, nabitay! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! Awan Mirna, agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Parang dunggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day kat nanang, tatabitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ah, Ha? Kape, Mirna. madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga eh. Anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko, timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan na pala ang makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna. Liklikan tangamina yung tiyaga pa. Tapno sana may ramraman na kita anak ta. Akut si kamat lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamat ngamin, kanayon nakapangagan idi. Wan tardamot ngamin ubay nga boyfriend mo. Saan ko ang boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mang bayad iti utang na. Siga kidi Adan sama nagkinawatan yun, ijay manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Nawan? Jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inay? Amumat pinikot dakla inay. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan tati na palabas. Si Kaman, bitoy. Nanang, adakay man ditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Wan, si balasang kao. Nagkapya kami. Isa pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumagap-apan, balasang kao. Lukas na. Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangnagan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan nun, Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangibaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyanti na palabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kinitesi. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita.
Ala, rumarta pa ilang, Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta, Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Kastaw na ragsak mi ka ni Eli ta nagkapyamot laangan dagiti tadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasarmi idan. Nagkasarda nga rod kat ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone, kablaaw kan bendisyon kada kayo amin. Sapay la kumata dito maipaaya drama ita kat agserbi nga adal kan pagpampanunutan ti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa timber sa napudnanagan tintay drama. Ngabsak may na makablawa man pa ni Belinda Merculio dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kani Dominic Musuela. Kasimanti ko na ni Kapsat Dimber. Dear manang biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga po iti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na sikugak ti pagtarayan to istoryak kan iti nagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Dimbar! Lukatan man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't na itaan nanang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apa aya? Nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper. Agsangsangi. Masikog kano. Kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod nureta na nang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Jak ammo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ki boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae na nang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasang. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama ta inawam si ka, Juniper? Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbatan ta. Iti nagja-jamming tayo. Iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak ka mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaringid eh. Di ka man nagar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawit kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibaga mo iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawit ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti na nang. Imposible mat adi mo malagip. Napadasak mat tan tinabartak iti. Nga malagip ko matlata dagiti inararamid ko. Saan kayo siguro nabartek unay ah? Sapkat nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Crash nak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog ken ko na. Hanggang saan ka di? Jackpot yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababay. Pulos ana nang.
Sino nga min aya talaga ti amat at sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga ro tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan naman. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay natin lakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat ar-aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya nga ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay, kapilitan nga aganak ka abanasang. Pakawanandak ko matatang. Kasano ngay, Maridalia, masikog maten jay anak ka. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amo ti sawag pare. Bagbaga akmet atakderan na ti inaramid na. Ngam ipeteng namet nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Ta naibarkada nga minitay. Kanayo na marabyan ta mapan makin-inaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no ka. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wen, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Uwan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimudaw kamot nga minay. Wen ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanti imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Thank you. Oris ka nga ron, pimintas ka. Kaslasaan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahan niya. Adda na amwak anak kao. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya. Anamin dala ka no anagkuyog. Kahit binagbagaam ko maninemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang. Gimat agsasao. Imbagak pa'y ti may papan dito si Kuko. Ngam kasla disidido matlatang agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga rodan Ang mga ibaga na paya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken ang mga kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na agya imbagak kan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kini Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha?
Katagyaman nakabalasan ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwarmot balasan ko. Agsubli kan tula numalaman, tamamalaman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, nana. Patuloy akon. Maturog ak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni Nimya. Di mo adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan, idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke, di po daw na idi. day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo, tadyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Apay anyat gagaram nimya. Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati na pasamak iti nagbautan ta. ay, di ka agar aramit si kanimya. Apay, masigurado masak ti amat sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, edi adda na pasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asak ti ama na ita, wano saan? anya kamot tan Dimber. Di ka lamaas yan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amo yung ay, no sigud gaya mo na masikaw, idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod ikipit Basta sa... dakkel, di pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ida jaya, ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matigayam dito ibalay, ni Mia balasang ka. Naimbag nga oras yu, tata. Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita, tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Apay aya. Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jakla impagaro pakas dito ugali day di atao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemia. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wan nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kitamaw, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oo. Panagkita yun na ita. Taatapan yung amin na putot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mo launay. Kan oray jay anak ni Nimya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karupropa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mo launay. Tawa, adayo. Jackpot yun tayo ta.
Jak marik na Apolos, nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga amin amang tad, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wan nga rod. Agpada pa'y matalalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, may amon day a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adun. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wan ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray syaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan ilimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos niya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanen planom ang mga asawa. Adamat Ngam jak nga rod sigurado, no? Kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan yaw, tayam, amok to kada kayo, nanang. Yawid kunto, diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili, nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, tada nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobya. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abaket tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpadaan nalalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudidan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Wan nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na iya adimberaan niya, anak kaw. Kita mo't na ito impupos na Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik a lalakay. Dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawa mo. Nabartek manun. Wan nga ron. Diyak laim pagarup nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun kunang mulatan iti asawa mo? May naksabtan dito'y barangan, mahal.
Kumain na ako baan. Sinaaksan na ita bakit na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabali naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardarasudo sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak agsinatan tanaumaakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsub ko ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartag ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan ni ti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kaya't mo, taikan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na yaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mo ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba'y nanakmat dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti dito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta nga itsuram. Agunay ka ditan. Bilangan ka dimber. Maysa! Wen Marian, umaya ka. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kaya't akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemia kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan dito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken Nemia ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to dagiti inna dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmond ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga pa anak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laang ti mamagsina kadata. Iso takderan ta, dayta nagsinapatan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakas kay ti karatista ka naka. Aklo na kanapilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbuto nga.
Kat uray kayat ko sinaan, mabuteng aklatat, ado dagiti kakaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakenkwana, ta mabuteng kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itababbarusdan, kat adadalat ta ije balasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, naimbag nga oras si manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Saan napod no anagan ngam, makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa balo. Kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan-saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Bayanaramin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautagan lakman kabagis Trina. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka kan ni Garda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Ididay ta, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Anda pa'y kaapo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Katawan pagbayad ka. Ayaw ang kwarta. Anda pang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan kabagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaama makisarita ken kwa na kabagais. Please. Uray tagayim mo ba? Ay, ngala, wanan kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Ket, pangalakay ti kasta amangga mo na asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rin. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka, Garda. Desisyon mo dayta. Ngampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga main, Garda. Ta siyempre adda basol nakan ka.
Awanan bain nga minday jay akabsat Morina. Nagado nga inkarkari na kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapami. Agama. Dinadahil na dagita nga arapami. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan kagarda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumata kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda. Inret-retong lang amin idikanyak na jay akabsat Morina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Ikalahang garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin ang nagastos ko kan kuana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kang kuana iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kang katapnawan rere. Sakti mababay ni ti kastoy nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raod. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay. Kat kayim mo ba? Binulburat sing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ijay gayam ko. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing. Sininaam mo tanadagos ni Garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak ka bagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailahan dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw una yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko ba? Talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agaram No agapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo. Love, makagad-gatas Itimplaan na kitigatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agipapudo takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng sabot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya mami ti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbis na naragsak da kan ni Garda, kalaan matan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na ija, ma'am. Diyak mo, auntie. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na di bagana, kaya naman nanti maagdaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, auntie. Kakasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inatiunak ka nun ni tatang, ta nakaasawa mo rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka ngaminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna, asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan oy. Ta'inak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, daras ma. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na.
Uray pauna la bayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengay. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klaang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Alas, sumber kayo pa yan. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi da dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo, kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak atugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin na daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mapit lang antay. Adda awag ko. Hello? Ah. Wag. Naglokon. Andalay mawag kang kwana, pinanawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na tatang? Ikasaryon, tinobya yun. Wan ko mga raud. Ayam kurang pay mati kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay anda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, tiagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibiyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet ka napintas wano ubi, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan tiag trabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Dinak pala singisingiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti ininteg kuken ka. O saran yo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingirin. Papanam, Primaw. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapan dita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, aday patrabaho na kanya kante. O sige, mapara kon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutta na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken
Agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubingta, tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubingagar aram kanya, garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksika. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, hubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda. Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagluloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso Alya. Apa yan ni Garda nga iti asawaam. Nakadudit babalasang iso pa ilaang bahay. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan runan. Akay, sublatim mait. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga runan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Baknang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kayso ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayaan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Walang tay. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngadeng mo. Napanunot ko ni iti namin ripo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awang bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpadada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na kanigarda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam samat ta na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Isu nga ita ta na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Isu abaybayan tayong idan, kabagais. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga Rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati-ibain ko. Awan bibiyang dahi ti panagimnayat ta. Thank you nga ron ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga Rod ayan o di ka ayayatin. Wan ba't kiti ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga Roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tiba gagagkan niya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga Rod. Babay yun.
Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ay natang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakita ni Garda. Naatake ka na o kat anda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado latta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukan ko na. Ado mo ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutil mo tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda kaanakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak ka ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't aantay. Aniya? Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad na. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti sweldoyo. Dakkel madgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay saanan? Di ka lagbain. Idiyan mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbes kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinobyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kung kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso asaan na nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinang hasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, tikab sa atwan gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahil YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.